и поспать, блин. Дорогие друзья, я сижу на улице, потому что все спят. У бабушки один петух есть и 2 курицы, прикиньте. Вот он этот орет. Сегодня у нас по плану поехать к женщине, которая ложит нокот. Ну все, хватит, все услышали уже нафиг. Нокот это какие-то камушки. Их кидают и гадают на камушках. Это вообще очень древний метод гадания. У нас в деревне нету таких людей. А есть это в райцентре. Вот мы туда хотим поехать и погадать. Интересно же? И вот пас. Все, ярай, пока өләсей, біз Асқарға кеттік. Ноқот талдырырға. Ноқот талдырырға кеттік. Ноқот. Ноқот. Ноқот талдырғаның бар ма? Бар. Әйме? Есің бошап отырады. Есі бошап отырады. Кеше аптырайын данашым. Аптырамай, бүтәһіле жула йөрі. Мен ноқот өзіме халдырға не хочу. Ну, халдырам инде, потому что мен түшірем дейт инде. Мен хочу вообще показать вообще, что ноқотты несек халалар. Потому что ол ведь инде элегеліктен халғандар ведь инде ноқотты. Поэтому мне придется өзіме халдырға, чтобы показать вам, что это такое вообще. Может, кто-то не знает, что такое ноқот. Мен на самом деле тоже не знаю, что такое ноқот. Ни разу халдырғаным булманы, честно говоря. Итак, қадірлі достар, вот мы приехали Роза апайға халдырға ноқот. Қайдан үйреніп алдығы ноқот халығы? Үйренуге менің электен Асия өлесей ноқот ала тұрғайны. Қара диңгірден алынған бұл таштар. Таштар, получается, қара диңгірден генә алу керек. Жоқ, именно қара диңгірдің таштары, мына еуылған, нейтілген, жешілған, уйдайым шул нық тәсірі барды ке уйдай. Урамдан сығып ерға ярамай кіші тапап, тіші кіші неткен, еуылған, талартылған, елға бойнан ерға керек. Кеше етебет мұң нейтеп, ноқот алу ярамай мұсылмандарға, мұсылман дini бойынша это запрет. Шулай деп сөйлейдер бит инде. Әгәр менә наоборот әйтәләр мөселман догалар. Мин ишеткәнем бар шулай дип әйтәләр. Ну, бұл кешене тынысландыра. Менә һин килдең, һин берәй эш бармы миңа, эш төшеп торамы? Менә не малым югалгайны телефон аша халдыралар. Зарплата бирәләрме? Харык кайда йөри икәнен даже Розапай белә. Ташын таштай да и сразу җавап бирә. 41 ноқот булырга тиеш. Ноқот халыр алдан тоже тәһрәт алам. Шуннан Фатиха дугагын Әл-Фатиха дугаһын укыйм. Шуннан тәсбихтә ята йөргәндә, шулай белгән дугаларны укый, бүләм инде 41 ноқотты өз өлешкә бүлә башлайм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә мин энергетикамды бирдем, хәзер Миләүшә. Син үзеңдән энергетикаңды бирәң. Ошо ноқотка кулыңда халаңда, басаңда үзеңдән теләгән желаниеңды әйтәң инде. Хорайлар, ир бармы, бала бармы, любовник бармы диләр. Даже любовник хорайлар. Әйе. Любовник хорайлар. Вот сине каралы бисәләрдә любовник хорау торалар. Хорайлар, ундай ниләр күренмәй монда. Монда тик акча төшү, благополучие, достаток бармы? Желание надо заказать. Желание. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мына ошай төшүп китәләр. Бер таш төшүп китте. Алып бирегедәр. Табуңай суаны. Менә кучадан төште. Ну, һин әдрәк нитәң. Яңлышып карап та йөргән можеш. Өсөлүшкә бүлдек тә, хәзер һәрбереннән 4-әрдән алабыз. Мин моны хулакайдан алам, кайбердән уңдан ала. Ул кул каякка китә, шулай булырга тиеш. Нык уйларың күп икән, нык уйланам. Алыс юлдарда йөрү, тик юлдарда йөрү икән Миләүшә. Берүзе йөрмәй, 2 кеше йөри бында. Башы буш тормай инде, кайбер кеше уйламай. Ә бу уйлап сыгарып кына тор, мечталары, идеялары. Менә ошо юлларында ниндәйлер изменение килә. Шуның өчен хак булыгы һәвеңнең карьерага развитый. Арыгансы эштей. Арыгансы, менә һиңа 55 яшь була туктайын. Юлдан соля, миңа 45. Әйе, 55-тә пенсияга сыгында, уф, арыным тейин. Мин һине, честно говоря, мин алдыма яратманым. Әйеме? Як, окшатманым. Нимештә? Я честно әйтегез әле нимештә? Яланга сөйләтепме? Аңа бар, әйе, мусулман гына ялангас, кызга күлдәк кия. Шуннан, как будто хатын кызларда электейин дигән хамак. Әйеме? Башкорт хатындарынан көлгән хамак, честно. Моны мин алдамайм. Мен башкорт катындарынан көлмәйм, мен бит үзеңдең образ бит. Мен үзеңдән көлү үргән. Ну шу, мен первый очередь нимәгә düşünмәйм, мен честно гел үземдән көләм. Гел дә. Мен бер вакытта кешене нимәйм. Мин кешенең ниләрен тыңламайм, мен ох, бу Миләүшә. Чот творит, дейм дә, баштап карайым да, күям инде. Мин лишь бер аңгайлап китсен инде. Аны карагыз әле. Моны Аллаһ Тәгалә бит Розапайга юлды миңа ибәрде бит юл менән. Представляете? Розапайга тоже знак, между прочим. Розапай Аллаһ Тәгалә әйткәндә, Роза, һин менә, между прочим, ошибаешься насчет Миләүшә. Ибәрәм әле һиңа Миләүшә. Мистический моның
кулы. Вот этот треугольник означает нык күп нәмәләрде тормышка аша нык күп нәмәләрде белә. И буның кулы юласык, гел генә юласык. Ништептер Миләүшәгә гел юласык. Ой, Алла. Гел уның уйлаган уйлары миссийский. Һин дә лечить итәргә можешь. Һин өләсәйләрегез Коръән укып, олатайларыгыз Коръән укып лечить итеп утыргандар. Һин шуга можешь үзеңнең кулың белән лечить итәргә можешь тоже эш күреп. Синең кулыңда көс. Кот кую теге курыккандан гына түгел, бөтә плохой энергетиканы снимает. Ай. Бұл не кот коюдық біздің шул тоже элек біздің мусулмандардан өлесейдерден келген бит инде шул кот коюды бигрәк мен уйдайым нык көсті обряд деп уйдайым өзімсе. Шул кот коюһаң юлдарда асыла. Ниндейдер күз тиюләрдән дә арынан. Бу кеше арасында яшәйбез бит. Кешенең күҙе тия, шунан ниндейдер каргыштар да тия. Ана шуны тоже сиселеп китә. Аяктагы тышалдар сиселә. Балалар нык куркып укулары ыңгайламаһа укуларын кайда тел-теш аскыстары бирелә. Шулай итеп юлындагы тышалдары, преградалары, путалары дип әйткәндә руста весь бөтәһе сниматься ителә. Бәләкәсрәк булгач өчө добавить иттем. Өстәйемдә шунан газда мына ире ул тиргән, ошайтып кына тору керек. Азамат кызы Миләүшәгә кот халырга ризалыгыңды бир. Бу нык опасный эш. Шуның өчен сәсрәп, может башына төшеп тә китер, калын гына бер әйбер алыр керек. Кайт кото киткән монда утыра, кайт куртым, кото каскан монда утыра. Таудан тауга менен таудан тәгәрәп йөрәктәре, коттары урынып утыра. Елдән ергә, худан кайдан килгән шундагас? 2 миллион километрга гас. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Карайбыз инде. Той халабыз килеп сыккансы, минеңсә үземсә бар ырымдар. Кайдан беләгез килеп сыкканмы юк микән? Ну, мен үземсә, мына бу куркыныч хәзер. Мына күрәтә, җиндә негатив, шу хәтта кешеләр тора. Зависть бара. Мына насар 2 күз тора, күрәгезме? 2 күз тора. Күзләр тора, за тобой наблюдают, с глаз бардыр инде. Мына бер кешенең нык негатив, бunda бер кеше нарисованный. Бер кеше, зур гына бер кешенең зависть бара һинен. Кто-то һинен. Ул бер кешеме, Розапай? Бер кешеме, кем икән дә әйтәмәйм, но ул һинең менән ризалашмай. Почему-то зависть бара. Мына бу нык кешегә охшаган. Шуннан бер ягын әйләндереп карайбыз, мына монда күрәңме? Күзләр тора, өңелеп алган күзләр, мына 2 күз, как череп хамак. Ну, куркытмайм инде, бу насар әйбер инде. Ну, ярайында әйтегез инде как есть. Ну, ауруга эштелгән, шуны хамак юлың ябылырга эштелгән, теге күзләреңдә кеше бит яман хәзер фотолар менән дә Субсы берәү миңа специально эшләгән что ли? Миләүшәгә дә күз тия, сплетнялар бар, күрәмәгән, зависть бар, ярай завидовать итмәгән, шул үзенең нигә һәләте инде, башка нәмә эшли белмәй шул. Башка бер димәгәле эшкиндәй просто Миләүшә. Гүзәл апа юктаган, Зөһрә апа почти юктаган, мин тоже юктап китеп барам. Мин юктаган вообще классым будет. Әйе. Дүртәүләше бәйдә юктап барак Хәлилгә. Автопилот. Бармы автопилот агай? Бар, хәзер куямын. Йөрсеннәрме? Хәдә таксила? Тирәдә. Или автобуста йөрүдәрме күрәк? Кидерәнәләр. Әйеме? Үҗе кеше акса юк дигән була, ана таксилагына, авылдыклар таксилагына хәзер йөрүдәр ди. Берәү дә һәр автобуста йөрмәйди. Даже автобус ана теге ни, банкрот ди хәзер. Хәзер шыттырып бердем анаһын. Күпме көннә зарабатываете? 3000. О, нифига себе того. Ты со скольки до скольки надо работать 2000-3000 эштәрсен? 12 сәгать. Это получается с 7:30 до 9. Ага. Вот, подработка кылай хәбәт, мына кемнең машинаһы бар, evet. Өләсәгең подружкаһы килгән. Күршеһе Рауза инде. Шуны кырып юып, Бер-берһен ишетмәдәр, но хәбәр һөйләшеп утыралар. Раузаның һөйҙәгәнен ишетәм ти бит. Hiç bilmədin də. Өйгә кайтып илап алдым. Кыздарым булмаганга тирмәкән. Ана ниндәй кыздарың? Һаман туктамайдар ана. Өйдә юып беттеләр, хәзер стореләләр ана. Мине кыздарың калайтып көтеп утырһын. Аларның кияүҙәре бар, донъялары бар, балалары бар. Һин үләм тиһең. Һин үләм тиһең. Ана донъяңды ҡалайтып ташлап китеп үлеп киткән килә.
Ana güzel vallahi. Баларға олы істе бітелі. Істейін бәле güzel. İsteyme. Гүзәл апай бында разбор делает. Шифонера. Что-нибудь моторного көріп қалала, это майоты. Бесхозный ятқан әйбір көріп қалала, сразу это майоты. Так что қалдырып кетмәгін бұнда әйбірдәрігізді. Ой, чей-то шарфик мне понравился. Да. Ну, это мой. Чей-то шарфик, но уже мой. Чей-то памперс. Он меня не понравился. Он мне не нужен. Чья-то маска. Нифига себе, үреңін. Бұл қайш, кімдікі? Що, меніке бұл қайш? Саған білейін. Қайда кеп құрайын? Бұл Гүзел апайдың көмегі, который еш сағында кезген. Мальвина! Наши все дома! Кімдер үйрі анда? Лягушка сәрепай. Лягушка сәрепай деген шо? Лягушка сәрепай. Мен лягушка сәрепай чеші. Тегілер бурға түштілер. Тегілер түштілер. Қайда? Банда какой-то бурдар. Сия шайдар. Қарағылары, урдашалары біздің Қытай сияхын. Я Ходай. Онда целый араба Галимовтар келгендер. Галимовтар біздің тұқым. Тоже. Привет! Менің матырымды. Лягушка сәрепай теп шеттің. Лягуш ұлтайым. Әдге қонақтар кемдер білетті. Лягуш баш ма? Бас, аны. Неше алып үрегім? Қалдырып кет бір ерді тей. Бір ерді қалдырып кет башыңды тең. Неманда біздің сені ұрдайғыз? Бурдар! Бурдар түшкер біздің сиеге. Здорово! Привет. Осыдек. Өсіп кеткенім әлі, қартайып кеткенім. Мосыши мужик қайдан кәніңді алмай. Бұл келегенде. Денер қосты. Оны арды мен 100 мәрте өрген бар жем. Привет. Бұлар біздің сиеге түшкендер. Платите. Бұл компотқа вәрине деген сие, между прочим. Ені танырдық түгілді. Вот и возмужал, ай. Обалдеть. Келеш алған, сразу возмужал. Көрдіңіз ме? Келешкен келеш алау. Біздің келін оказывается. Келінді көрген жоқ мына. Таныштырған да жоқ бізді. Өте өтегет. Бір қайтақ. Әхір қайтақ, бір қайтмай шыққан. Әйе. Гел солай, бір осыр шыққан. Хватит ей! Компотқа қалдырмай ғад. Қорале, еме, хізе сие жоқ мы? Бұл шу қадарым көп сие. Білікі Қытай сая өтмені. Өлесеге айтам. Өлесе! Өлесейдің уже усалдығы, ямандығы біткен шу. Өлекке вақыты бұл хәді бұнда бұрқылдатып қайтары бар әріне. Алдары тәрімтейіп тәшәрeye, гүлдәрі тәрімтейіп пандуғаш балаға. Гүлдәрі тәрімтейіп пандуғаш балаға. Uylamaz ayaklar bile çeriye, uylamaz ayaklar bile çeriye. Ömeri terimteye, panduğa. Менге бірде шайтып ерді бә, қарайле. Сәр yapayға ердаймаз келіп. Неметін şu. Вот ке, Неметі? Урыстарсы, биш бармақ керек хіргешті. Қарайле, оқшамай. Үстелге кіріп әттікен хіргеш. Селедка, картошка, урыстарсы дей. Биш бармақта давай бітәхін әлі. Kimderdeyim baba? Бұлар әйтер, биш бармақ сұрап тұралар. Әйдегі үстелге. Әйдеме havunmasılık var yeniki. Otur mu diye? Yalan. Hadi benim apa hin oturmayın salmayın. Biz hinge gildik. Ha var yeniki. Otur biz hinge gildik. Hine gurga gildik. Vallahi gurup kayttında. Evet amca kala inen yanına oturalım mujiki. Әйдер, честен дәні бар бейде. Güzel gümüş kalaka kıymalar. Сенің күміш қалағың бар міне. Сенің бет бес алюминиевый. Yok mu la bana? Күміш деп алдатып алюминиевый беріп тұрады екен. Мен ойлап кеткенде кеше аштарда сірә ойындың деп болды. Шуны алдым. Мына шуны не? Башына қиып. Мына оны юнирға берген қоғаны. Бабақа мына олай. Айы. Саға хөртір. Урыс өстәрінен. Зейнеп, әдә кіріп Үстішкәсі әр шуны сәйдейм. Неме дегенде? Башқа бір мәлі айтмайым. Дегенін. Бір мәлі ашқа айтмайым. Давай, ашағат. Яңы мен келдім. Неме селедка оқшаманым әлі? Ол селедка. Бұл селедка. Бұл біздің қызыл елғағынан тұтылған. Селедка.
Сөйлеткен айтамсың. Gel bak ötten iberge platistana. Аны келин бір киген бізге юнирдің келіні. Мынау учалынан башқұртта. Творог мына бірінші тапқыр ашаған не вареники. Мен творог мынан вареникен тәмсіз екен деп ойлап барсам, оказывается тәмді екен. Соға мен айтам. Просто учалылар бешіре білмей творогтан варенике. Умеет вот выворачивать. Әбиелілдер гіне бешіре біле творогтан варенике. И утром индешмей. Ана қой бұна қақырас келін хине. Бір тұрып қалам. Al bir. Yaratım ete o şarkı karıldı. Harmayына тық қыстап алмайын. Әремейді. Химерам аты. Не істеп? Harmaya тұрып қалды бет. Ана ашып қойыр. Balar biz kadar kıskılatıp mayma şeyler. Feriz apa da çık bol. Koymaktı. Ya koymak da maydamayım. Nasıl mayda aşağı may ağıp tıra. Мен ойласмайм. Ya Feriz apa etem. Мен ашай. Bal da şayta. Aşağı durgan bal. Bal mı? Мед. Eymen басылын. Қарашы, бітің бал бітті. Бал сейсі отыра, таба алмай бал хадыр. Mala şağım gidetti Milevşe. Бал қайда, бал. Bal korkta tutarma. Бал құрты тұттыр бітін. Bal salı ver kime gani? Ну шу қайда қой? Nerede oturatı? Ana neydi? Tuvalet yakın karayla ver konekte. Ярым. Ya orunduk aslında orunduk. Орынды астында. В смысле, мен хине бит бал алып келдім. Хатып алғайным ти, қаралы. Кеше жандырып падыр хатып алғайным ти, бал хүйді. Вот это да. Мына, біздің, кстати, вот, кстати, достарым жерге көрсетейін тием. Біздің мына орындық асты бар. Бында чего только нету. Бында вообще лежит много чего здесь, видите? Вот так вот тряпочкой закрываем. И здесь вот, видите, мед. Это мед вообще я привезла на гостиницу. Bana bit min hine hep geldim. Nimiş hep hatım aldık diyeyim. Apkilde de o. Yine etkildin bir tane. Ay, para hatım algayım. Aldaqsın. Ha ittemeyin de. İlk ev etkildin tuğulmadı. Ay. O ittene. Aşağı nakan et durar. Hatırdım ne Bir iş işte gayet etem de. Men yetişilmeyim. Men yetişilmeyim bildim. Mına yetkeli. Esinde qalaq eda. Qalaqты жүргендер. Şunu yetişe. Башқұрт балығы сейсмей. Urus teline başkurt balı. Ay. Şolay olsun. Şu aydan tegelde koknalar dütünü bilen oturar yine. Ay. Bir daha ukasıp iş otağa gelip kaytır indi mi? Rulda hinme gelikim. Bütevide. Bütevide. Böyle etti, urus etti. Asma. Ya, silotka, kartoşka, varenik etti, urus etti. Ben hadi aydım. Kalay urus teline hem aktivit. Emin şöyle. Kalay akşamay. Biz bakma kaynak stade. Просто ortaya koyuyorum ama. Я умею выворачивать это. Мы тоже знаем. Это у меня это прямо профессионально получается. Güzel bir sigara lütfü, пожалуйста, Бразилия. Zülfiye hala. Zülfiye. Vallahi işte kavgalar. İşte bunu diye güzel. Kova para şu an. Ya kulamayın oğlum. Kameranı karas spesialna. Güzel be. Buna kadar kolapar. Ay ya. Narrosa saytalar benim kameramla bile. Tek deyip kışaytıp gittiler. Ana İşte bunu diye güzel. Güzel pay. Kova para şu an. Ya kulamayın oğlum. Kameranı karas spesialna. Güzel be. Buna kadar kolapar. Ay ya. Narrosa saytalar benim kameramla bile. Tek deyip kışaytıp gittiler. Ana. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Наконец бұлар қайтып кеттілер достар. Аллаға шүкір. Қайдан білем? Әрдіп тұрасы дей. Білелер менің әрдегенді. Ата біз сені білен. Тері біткендер, почти что біздің Қытай сиясын. Дәмдеген. Vermeyden almağa sağlayın. Нормально. Тамақ қатты. Hayır sevmeyken. Hayır. İşte бұл сүйенің біз құштар аша бастаған. İşte bir balar yapma. Resim çekmiyor. Bunun evine bulganda. Şolay ekan. Oyna kayağını kalan. Bulan köylerin bilmegeni gösterir. Yok bilmeni. Bilmeni yiyinler.
Оста кім қайтқан анда кім Сәлима апайдарға? Гүзел апай, кім қайтқан Сәлима апайдарға? Итак, дорогие друзья, сейчас будет урок кройки и шитья. Вас сегодня будет учить знаменитая швея Хмао Гузель. Она вас научит, как из материала вот такого сделать простыню. Зингер машина допотопная, первобытная. Зато химбрахма ошондай зингер машинкалар күпме тора. Гүзел апай. Күпме тора? Алар кыйбат тора. Мен ертеге сағат батырға хатайын. Якынсын. Бұл бит раритет Гүзел апай. Теймәгіз бұл менің машинкам. Гүзел апай до такой степени эштерге ярата доктор, что она уже караңғы түшіп келе ята. И она до сих пор не может успокоиться, понимаете, да? Что уже открыла швейную машинку и давай строчить простыни. Ештемән түрін жоқтай алмайын. Ай, он жоқтай алмайын. Аққош күле тоноқ, тираяғы тыныс. Сер сөйләшә рифа қамыштар. Һис кенәлә тынмай құлағымда сыңлай, таныш мұңдар, таныш тауыштар. Бәлкем күрерһең дип, күрһәң килерһең дип, яр башына усаҡ ҡабыҙҙым. Бар аҡҡоштар һыуҙа ғорур йөҙөп уҙа, ә мин ярҙа япа-яңғыҙым. Нишәп ярын ярдамайһың өләсәй? Ярын белмәйем. Ише бер күплете бар, бына Эй, онаттым бит. өләсәй матурды. Хәзер юк, хәзер яшелде үкте ташман. Алйот. Алйоттыңдайын. Йөрәгемдә янаһың. Айҙары түгел, йылдары буйы, йөрәгемдә янаһың. Ағының инде ҡалайтаң балам. Барыбыҙ ҙа китәбеҙ. Пайдарман на прогулку вышли в очень красивом виде. Я в халате бабушки, в шерстяном каком-то халате. Внизу вот галоши с брюками. Какой там брюки, не могу, с пижамой. Физкультурой занимаемся. А то ашанах. В деревне есть вот такое вот место. Посмотрите, вот эта вот речка течет, да. И вот так вот прямо посередине деревни вот такой вот у нас этот пустырь. Вот тут возле речки мы костры жгли, сидели. Шашлыки ничего не жарили. В то время не было такого, чтобы жарить шашлыки. Никто тогда шашлыков не жарил. Мы просто тупо жгли костры, сидели, болтали, семечки грызли и все. Брашку пили. Ну ладно уж, признаюсь, пили брашку, да. Ведрами вытаскивали и пили брашку прямо ковшиками. Вот так брали. Ничего и в голову нам не давало. Мы что-то как-то не дурачились, все нормально было. Лепота. Қалай матур, ребят, мында. Это все потому, что идут дожди. Поэтому такая красота, такая зелень. А раньше, да, здесь вообще как выжженное поле было. Все желтое, никакой такой травы не было. Вообще в Абзиловском районе очень редко шли дожди, очень редко. Целый день на этой речке тусили. И даже до такой степени тусили, да, что некоторые даже домой не ходили в туалет по-большому. Видать, сильно охота было в туалет. И, видать, очень сильно охота было купаться. Что даже прямо плавали и свои дела делали. Потом эта мина выплывала. И мы все дети плаваем, да, и кричали мы: «Мины! Бомба!» Вот так кричим. И все из речки выходят и ждем, пока проплывет какашка. Какашка проплывет, и мы обратно заходили и плавали. До следующей бомбочки. Эй, biz bir şey bitti batmaydı deyip püleştik. Bu digit yayda veriyor. Прогулкаға сыққанда да ашарға умудряемся.